ezinamandla ezingapheli ukhohlo njengoba bangaphosisi nje ku-1-0 njengoba ke kusase sase 1-0 lindela umdlalo othanda ukubanzima 1-1 ile jamani umdlalo uzoba nzima wena Sjijo ngoba labafana beJohannesburg All Stars nabo bavuthile baqinile kanti ke neMamba ijwayele umehluko ukuthi iMamba ihlala ndawonye futhi iyayazi manje sindele nje umdlalo othuqula injalo ke lapha ke wena ngabidala Mr Smile ake sibuyele lapha ke emdlalweni ithola lapha ke umfana uMandla okaMaqele ethweni sukumisa lapha ke uMandla kaMaqele lizothola ke izandla zakhe lapha ke emuva okuyena ke ubukhosi lasethola phusha lento phusha rating abazemzembo ake sibone phusha skorokoro elibeka phansi ke manje skorokoro lase belivimba ithola lapha ke Joburg All Stars the city of gold lase ke ibhola labo liya lapha ke ngaphandle uthi ke ubaba uMdluli ake kuye lapha ke neqembu ke la oyona ke the city of gold phansi khona ke kwanyamaka ipheli lokho ke kuphela amazinyo endoda Mr Smile ngibheke lapha ke iqembu elayo ke into Joburg All Stars indlela ke abenza ngakhona kabedlala kukhona ke into abenza nayo kukhona ke amaqhinga la amashasha abawakhandayo okuyona ke iqembu leJoburg All Stars ngabi ngobani kukhona ke insizwa lapha ke umjoko ibona ke asebevele bathi ke abake baphushe baye lapha ke phambili ake sone ke lizasokunyiswa lapha ke insizwa ke manje okuyena ke ulofo ozalenze njani phakamisa lento lofo phakathi eboxini nayingozi asebelikhipha lapha ke manje lekhithwa ke iqembu ke la lithola amandla amaqale Mitro iyakena iyaphuma iCapitec leyanto Mandla amaqele hey we Mr Smile khona italent ekugudluza lapha alikhiphile uyalibona esalikhipha kuKasi Youth Club ayona ke phela kubonakala ukuthi amathekemesi ayakhula iqala lana lapha iqala lana wena Mr Smile nali lapha ke phula labo izwa ke ngaphandle bathatha ke ngokhulu kuphesha ke manje thola Elijah Banda the Bible preacher uzalenze njani ke the Bible preacher lapha ke bathatha ngokhulu kuphesha the Joseph Press the Joburg All Stars uyabona ke lento yama Joseph Mr Smile now please up he adjust ngizwa ngathi ngikhuluma nawe adjust lapho ungathinta ezama adjust ugcine sowuthinta nezinto zaseJozi ore ke sukunyiswa lapha ke bafuna bayo ke lapha ke la libuya noMandla amanqele mali in mali out elicabanga amadolo Mandla amanqele Mindo ayithatha ke lapha ke Mandla amanqele ethola lapha ke manje abafana beArlito Machumu ethi babasi Mindo ayithatha phakathi ke lenkundla bathola uShavi ayithatha elishintsha ke manje balihlaba ngamakanda liqatshwa uLofu uyinkinga lo mfana kaManqele ingabe uyayithola nawe Mr Smile bawusubheke phani mamakhulu abayinkinga Mr Smile
Angesone lapha ngelizothathwa hlonywe phansi ke manje hlonywa phusha Skorokoro. Umfana wasethembisa. Angesone uzalenze njani na? Alithathe lisukumisa ke manje Skorokoro phakathi eboxini. Bathi phusha rayideki. Bathi phusha rayideki. Edwin Donsa Skorokoro. Lizothola lapha ke Osile. Izalenze njani Skonda. The city of gold. Balibeka phansi beqhubeka we-central line. Uyalivimba selimathumbi ndukuduku. Uyavimba umfana kaTsotesi. Uyavimba uJukuduku. Lizobuya lapha ke lihlonywa phansi Arlito Machuku. We-Mr. Smile. Isintu lesiya noma idust nje kuphela. Into zabantu. Umoya ukuthi ubhekana bese abanye bafisana ngokushaya. Kushuthi ke umoya walabo ababheke ngakhona. Nami ke zoke indlela ke ibuzwa kabantu abadala. Indlela ke ibuzwa ke kwabaphambili. Engakho nami kulokho kubuza lapha ke iqabendala. Oyena ke uMr. Smile. Last night ke musibona Mr. Smile wafa. Imali isiyanuka weMr. Smile. Imali iseduze. Ake sibone lapha ke ngamakhanda phakathi eboxini. Uthini ubukhwevo lihleli phansi iduku lakhe. Ake sone bazama ukujika. Ake sone Joburg All Stars. Ware ke uthini ubaba uMhloli. Uthi ke wena ke lapha ke la. Ndoda yamadoda. Ongena ke ula umthungu lapha ke uSkara. Usungale ke la. Engaphandle ake libe lapha ke nalo noqembu ke uSkopo. Ongena ke umpho. Uzalenze njalo umfana waseRathanda. Uhlome phansi ke uSkopo. Lapha ke umpho. Unike izandla uthi bapha amadoda. Uthi emadoda ngakuphi na. Lapha ke manje uSkopo. Alithathe lisukumisa ke manje balisa phambili. Balihlaba ngamakhanda. La sethola izandla zakhe lapha. Ongena ke ubukhosi. Alibeka phansi ke manje ubukhosi. Ke city of gold. Bafuna uEsile. Alithathe lisukumisa. Ake sibone bathola Mthokozisi. Enze njani na. Uyaliveza. Balapha lapha ke uLgoma. Ore ke lapha ke Baba Vimba. Uyabona ke Mr. Smile 80 mamaze. Isifuna ke ukugcina lento enayo. Ngendlela ke abenza ngakhona emuva. Lapha ke abasafundutho. Ore ke inayingozi. Ithola lapha ke manje ulapho. Uzalenze njani? Elibeke emuva. Libuya lapha ke the city of gold. Kwanyama kayipheli. Ziyalkhomba esikaStorm noMduze. Baba Vimba. Ithola Elijah Panda the Bible preacher. Elijah Panda. The Bible preacher. Elijah Panda. Mr. Smile. Usekalile Elijah Panda. The Bible preacher. Wenza lento athume ngayo umfana wasethembisa Mr. Smile. Usekalile wenza into ayenza kangangcono. Into ekufanele ukuthi siyakuma knockout. Sukele ekseni ayikho ke igame ephele phakathi. Kaphela kuma-penalty. Sicela khona ke Aston Villa ibevelela isikhathi eside. Kwathi ekugcineni babuya ke abafana ke bejoga sihlelo ukunganisa. Nala sibona u-1-0 omuda. Sisho ukuthi bazobuya. Kodwa uyingozi u-1-0. Uyingozi ngempela Mr. Smile. Ora ke nali ke ase bethinta nami ke ibhala. Ora ke lizwa ke ngaphandle. Eliya lapha ke manje uthi Sompempe ake libe the city of gold. Phansi kwanyama kayipheli. Kuphela amazinye bakconnectile Mr. Smile usu right. Mr. Smile usu right ngoba nango DJ usekhona. Kuyalunga kancane awusithatha usibeke kukhona. Sithathe lapha ke nanya uLofo ke salithathe lisukumisa lapha ke phakathi eboxini. Kuvela umfana waseRathanda. Alithathe lisukumisa ke manje lapha ke Mr. Smile. Ungathini ke ngendlela ke izinto ezingakhona Mr. Smile. Uyabona ubala uRathanda ubamle othembisa okusukuthi indlela amakhona the best of the best. Injalo Mr. Smile imali iyaluka. Lapha ke Mr. Smile u70,000 Mr. Smile. Enge 4 days. Ungathini nje lapha ke inesilethela ubusathanda. Ongena ke umgabadeli usilethela u70. Ngamalanga awu4. Ungathini ngalokho Mr. Smile. Siyathi nje siyabonga kakhulu lapha ke kumisa ukuthi akuphela le equipment anayo ukuze kube kuye i-tournament kubuyele esimeni i-discipline esibona la i-game bakhuba ku-9 before
show iyaqala half-past 4 to ngabo-5 suke sesiqedile okuyinto enhle kakhulu ma-organizers Shothi Mr. Smiley ukuhlaba lapha nokuthinta emanonini angesibuyele lapha emdlalweni bathola abafana Arlito Machungu 80 members bathi nayinyoka neBible preacher Elijah Banda alithathe elidoleza balitshontsha ke lithola izandla emoyeni alibuyisa ngaphakathi Elijah Banda neBible preacher bambeka phansi uthini usobebe uyamsunduza uyamdonsa uthake kuye lapha naba bathola ulafo uzalenze njani ulafo uyalithatha uyaliveza ucina uOsil lezomshiya ke uOsil lapha ngelela phola 180 mabase up next Mr. Smile lezi ke obozisho izolo ke uke wayigesa lento Mr. Smile kwamele ke ngikubuze ngabe uyabhula na hayi strong izwe manje ngiyababona abantu abafunanayo ngiyababona belokwebamba imeeting njalo ngathi hayi bazoyithola lento abayifunayo and bazoba khona sizobe sikhona sisho sifakaza ku-4-5 injalo ke phela last game of the day kuzake lapha ke iqembu elayo ke uDisco wamaZayoni ubhekane ke neqembu ke lawo lapha ke la okuyona ke lapha ke All Nation ezakhe lapha ke uSifiso lapha ke usomatekisi nange Mr. Smile bashintsho kwenza ngathi bakuzwile ke Mr. Smile ukhonte shotayo kwafika wena Mr. Smile base beshesha ne-equipment kwenze njani baningi abantu siyaqhubeka ivika o-DJ laba bayazi ukuthi umsindo kufanele ukuthi ke uzwakale baningi abantu bengibabala ke sijintsho la bracket 5000 nje la abahleli phansi bese ke laba sibheke online ba 4 million so le ipika siphansi shuthi laba basibheke ekhaya lapha ke Mr. Smile abasesizwa sidalo abasezwa laba sekhaya sekuzwa laba segroundini so sesithi asede ezinye ipika ezinye izenza sifonela uCristiano Ronaldo siboleka kwezakhe sibizi kahle lezi ke Mr. Smile sidabula kubani Kamra eza Neymar lezi yabona zinobhizi kodwa uBrazil zibonisa uBrazil eza Neymar hayi sizoba busy ke la awu Nkosi yami usho njalo Mr. Smile basiconnecta kamnandi phansi khona kwamkabateli Musa Dladla lapho esikhona ingakho usizwa sikutshela 180 members Arlito Machungu baba phambili ezenyoka yalandela the City of Gold babona uDlongolo alithatha ke manje lapha uDlongolo umfana waseDavidson alisukumisa lizothola amakhanda emuva uyabona we Mr. Smile akuma collab left and right bahlangana endleleni yebo inakhuza nawo lama-collabs wesijintsho ahamba nama-cost uthi uthatha nje u-70,000 u-30 bese uphelele endleleni nasekuzeni injalo-ke Mr. Smile lapha-ke ama-collab hamba nama-cost injalo lento zasho njalo ifuniswa ake sibone-ke ngokhulu ukushesha-ke manje lizothathwa lapha-ke phola bokothola amandla amanqele uzalenze njani mindlo uzama ukuthiya ngamadoda umandla akabezwa sidalo yakhipha lapha nikhuduza yakhipha lapha nerifuo ake sibone emuva-ke manje bathola phakathi nenkundla uyalungisa fasa qaqqa sifika nodaka ake sibone benze njani itukutuku selimathungu bathola lamandla amanqele wenze njani selimathungu Pusha korokoro etukambe matoteni warege bamtimba etola usanga Let's kumisa ke manje lakini Osil kwanza ngamakhanda emuva ungivumele bangitshela ngithi wani lapha ke 80 members Arlito Machungu alibeka phansi ke manje emuva lizothola ke iqembu ke manje elayo ke lapha ke the City of Gold wathina ijobethu yenze njani welcome Osil wasevela uDlongolo uzalithatha lapha ke uDlongolo balihlaba ngamakhanda kunodukuduku uzalenze njani wareke ibhola labo lilapha ke emuva bafana ke bake 80 members lase-ke liya ngaphandle we Mr. Smile awubheke-ke lapha ke ngendlela-ke la okuyona-ke iJoburg All Stars ngendlela-ke ezamukela ngakhona ibonisa-ke ukuba bukhali-ke la esombeni sesibili Mr. Smile ibonisa okukhulu ukuyimisela kodwa-ke manje idibane yabona lana idibane-ke isayisayi uma kade bona bobabili yingakho nesikosi yakokele lapha-ke sisho ukuthi lapha-ke ayidala uwe nje ugolkipa indlela asebenza ngayo ukuthi ngeke uphuma
ubheke konakuza kosakane ubheke kothema ulandisana ulandela abantu la i4-1-1 noma maphenali noma 1-0 ngeke kudlule lapha isizwe zonke injalo ngempela lapha ke weMr Smile amadoda ke alande ukuthi azosebenza awalandwanga ukuthi azobe evulela kodwa ke Mr Smile awakababazi abaphethe ama-umbrella bayingaka abaphethe ama-umbrella Mr Smile hayi izinga lama-umbrella liyehla lapha abantu bathenga imoto ngoba befana nje imoto ezidala emva kwabo ku-5,000 la emuva abama-umbrella abayehla umsebenzi amathuba ayanda la ikanhloko kuphela usuwabona kakhulu injalo ke lapha ke nako Mr Smile lo nintendo yothenga umntana endala akufune phakathi ke nenkundla balikhipha ngeyithende ikhitshwa lapha ke manje abafana bayobe All Stars in the City of God banyama kayipheli uphela amazingedoda athatha ke manje bethunga bathola uzandazanda bathi lento iyanqekwa abafana babheka lapha ke emuva bafuna Jabulani Bafana uzalenze njani indodende lapha ke emuva ungena lapha ke manje umfana ke kahlabisa uzalithatha elizama ukulisukumisa elibheza uthola owusile akesone bayangena ufuna sikorokoro uganda unyathela lapha ke intashi engase ibafake engozini uyakwazi ukubana nephunyukela phana usikorokoro awushaphaska nokuso lapana ushayibhala phansi basho njalo abafundiswa ukhipha ngapha usalindele ngapha avele alifike kana ke ushintsho ke Mr Smile ungathini ke ngoshintsho leJobe All Stars benzani ke benza ushintsho Mr Smile ingabe ke bathumela zonke ikhali zabo noma ke benzani wena Mr Smile bayabona ukuthi ke izinto ezithanda ukuthi zibe nzima u-1-0 babona ukuthi sihamba sebazama ukufaka abantu ke manje abazozama ukuthi bazame ukuhlanganisela amathathu kutholakala igoli sekufuneka igoli at-all cost manje hayi ngoba ke manje noma ngawudliwa ngo-1-0 uphumula wonke la ke nabe sibukela nawo injalo ngempela wafa ake sone lapha ke emuva ke the City of God baqala phansi ke manje bazama amaqhiko okungena ake sone bazalenze njani ngambe emlosa kodwa ke indoda ke isaliqinile uthola uloso uzalenze njani sabukuthika ngalo ilapha ke phakathi ke manje ongena ke uhlase uzalithatha eliveza iyavela inyoka Carlito Machungu ethi babaze Mandla Manqele balitshontsha lapha ke lakamandla lithola Jobe All Stars bazama lapha ke ukuvela the City of God uyafika lapho ongena ke uPhandu ezenjani ke manje esithathe elisukumisa ufuna owusile uzavela na kodwa ke nani ke manje lisangakimi yasiyalibamba indoda isikhonta ezenjani na igwinya bokuqala indoda kodwa ke bayivimba lasebuya kuye futhi owusile uzalenze njani eJuel Goba umthokozisi yangaya lento lapha ke phula lakhe bazama ngakho konke Mr Smile ukuthi ke bangene into abayenza ngcono abe mamba ukuthi ke benze lento yokuthi ke indlela engcono yokudefenda ukuthi sipa-attack abalifakanga neze ibhasi noma balida ngo-1-0 bayazi ukuthi yazi ukuthi engcono asiyokusiya kubo ukuze bona bangakhona ukuthi yakithi okwenza ukuthi sibe nalescore eside kangaka abafaki ibhasi ngoba bayazi ukuthi ba-invite ugcina sowenza amapholi bayaba-attack injalo ke phela lapha ke Mr Smile Elijah Panda ne-Bible Preacher Elijah Panda sana umsebenzi abantu abangethile awubheke phusha sikorokoro leya phasi Mr Smile esuka lapha ke kusikorokoro yasifika ku-Elijah Panda angazi ukuthi angasebenzi ngani sikorokoro inhliziyo zenzeke yonke amaqhinga aqhamuka kusikorokoro futhi ke usikorokoro ngisho sowuthanda umakha awuthi ke uza ngamawala uyokubukisa ngabo bonke labantu unalo lonke injalo ke phela lapha ke Mr Smile kwelo siyemo uthola isikorokoro bathola thukuthukhu enze njani laseliya ngaphandle uthi sobhebhe ke manje angelibene iqembu ke ela-8 members bafuna Elijah Panda the Bible Preacher Elijah Panda eliveza kamnandi uthola Amandla Manqele iyangena ibamba kodwa ke babavimba lasethola lapha ke emuva babeka phansi ke manje the City of God Jobe All Stars bathola mthoko enze njani uthi madoda ngakuphi bathi uzuqina umoya wami nanye umthoko lapha ke
lokhu welcome kuzovela udugudugu uhlaba ngekhanda umakhanye uyavela uScopo indoda yaseRatanda manda mito bambelela siyajika ufuna Elaitapanda utola Skorokoro umsebenzi abantu Chile Mr. Smiley Mr. Smiley kufanele le ndoda abayilande Ratanda ukuthi izosebenza kufanele Mr. Smiley yenza-ke umsebenzi-ke ube lula lapha-ke for 8 members lapha-ke umpho insizwa-ke yalapha-ke eRatanda ake sibone nanya-ke Mr. Smiley uSkorokoro ulokhu ebaveze njalo ulokhu uthi wemadoda nazi into zenu nasi-ke iSkorokoro sukumisa le nto kamnandi phakathi ebhoksini lasethola lapha-ke manje uthi uyashelela libuye lapha-ke nabafana beJoburg All Stars izalenze njani welisukumisa lapho ufole owusile bathi isikhontakhonta uzalenze njani sebenza dukuduku bathi selimathunzi umfana kaSothezi wenze njani indoda yebhevu uwenze njani iSkorokoro bathi pusha riding bathi pusha riding bathi pusha riding bathi pusha riding bathi pusha Skorokoro uthola dukuduku welithatha dukuduku welisukumisa balihlaba ngamakhanda bethola le-seat of gold bathi Joburg All Stars balincenga abafana beJoburg All Stars bashintsha umdlalo bathola Mthokozisi uzalenze njani welisukumisa kwasekuvela lapha-ke manje ngamakhanda kuvela uScopo wake namo uScopo elibuyise emdlalweni uzalenze njani umfana waseRatanda umpho uzalibamba ngezandla zakhe apha amangami ngakho elibamba Mr. Smiley ubheka la iJoburg All Stars bangalithola na elokuya noma 80 members ingenze njalo the Bible preacher Elaitapanda the Bible preacher Elaitapanda uthola lapha ke phakathi ogena chawe beka phansi bafuna Elijah lasethola lapha ke manje abafana beJoburg All Stars bazama lapha ke amaqhinga ukena uyangena uChino Sompembe offside Mr. Smiley yabona Jicho ithini ezowina la akufuna ukuthi ngithini hayi ngiyayibona ifika kuphela ezowina la noma ngabe bangakhamba ezowina la ngiyayibona lamathimba wangempela azisongawo la ayingeke ngiyacela ukhuluze iyanuka imali seduze ingabe uma ibizwa amagama lakho likhona na kusandanda kwamkabatheli lapho esikhona Elaitapanda the Bible preacher u-Elaitapanda umfana wasethembisa phansi khona ephumulungu alithatha-ke manje belidonsa lase-ke liyangaphandle Mr. Smiley wesijijo uyabona le insizwa zeJoburg All Stars insizwa lezi into ubona ngazuthi yabona nabantu abadibane ney'nkunzi ey'fana nabo banamandla amabili lapha-ke lamaqembu uyabona ukuba bedlala neleqembu abecela sebayalihlasela kodwa-ke manje imamba iyayazi imamba yabona uma bengakhambi ngambona enqamula la idabulapha yeyibambele shuthi uyayazi le nto ayenzayo Mr. Smiley ake sone benze njani-ke manje le-seat of gold phansi kwanyama kayipheli 180 members lasho wamavenda lathi lakova latuva bathi liyashona ilanga asho njalo amavenda amalishona bathi lakova latuva Mr. Smiley liyabashonela abafana beJoburg All Stars they have to think deep uma kenjalo liyobashonela Mr. Smiley hawu liyabashonela abanye sesibulela nabo lana liyashona ngemini ukuthi kushaya u4 ubezothenga ivuvuzela ube bojala laphakathi ngemangale-ke uma beqeda abanye babona sebegqoka amakarabha kuyadala zemalini 70,000 injalo ngempela Mr. Smiley kanti-ke sekhona abayibhukhile indawo yabo abafana baye eBhokweni babhukhile lapha ku-semi-final Jozi Express babhukhile we-Mr. Smiley banukelwa imali kanti-ke singazi-ke eyodwa la kuyomele-ke ibalandele we-Mr. Smiley
hayi kodwa imali sekuseduze ithi ngokuba kwethu esijijo singama-commentators esitshela sekuseduze emalini laba abaphakathi isekude usengajabule namuhla uvuka uqala ekuseni ngo-9 yeyi angethole lapha-ke bathola abuthokozise sabo kolifeza basaba amaqhinga athola thukuthukuse mathunzi wakhipha ngekhanda kwase kuvela umpho uzalenze njani-ke nange umpho ethatha sonke isikhathi sakhe akaqhamazeli ubonisa lapha-ke ubudala bakhe lapha-ke umpho elithathe pusharayiningi bafuna isikorokoro bamshontshela laseliya ngaphandle liyaphakama idum lakhe bomokhwembo kokhakhati uthi lapha-ke usompempe akube labo abafana be-8 mambazi arlito machungu azalithatha baeitabana Peter Lase-ke ibhola labo liya ngaphandle kusakaza i-second wamcabateli wamcababa lapha esikhona alithatha-ke manje babeke tingane meza bazalisukumisa-ke manje uzovela uhlongolo alihlaba ngekhanda uhlongolo nilapha-ke manje bamshiya phansi ithola thukuduku umfana katsotezi uzalenze njani uthola zakhele namo zakhele tshiya ngamadoda uthi madoda ningakuphi uthola thukuduku uthi uyaliveza Sorokoro, Pusha Rating, Elijah Panda, the Bible preacher, Elijah Panda, the Bible preacher, Elijah Panda, the Bible preacher, Pusha Rating, but the party Arlito Machungu, 80 Mamazu, Arlito Machungu. Bamba ngezandla zabo ke manje bathola ulofo uzalithatha ke manje lapha ke lofo lapho uzalenza njani lapho unika izandla uthi madoda ke mvele uthola osile uzalithatha osile uthi madoda ngakuphi nange icela indlela nange isikhondla khondla yenze njani uzobaqonda na ke ubhekane noTello Hlabeni bathi jikeleza nabo uzalenza njani uTello elibeka phansi ke manje uthola ushavi elisukumisa ushavi 180 Mbambazi iqanda laphana the city of God phakathi nenkundla ithola zakhele ushintsha umbhalo nasentweni eqephu-ke manje the city of God yethi uthini ubaba umdluli yeyi ake ikhuthuza Mr. Smiley ubowazi-ke isikhondakhonda masiyikhuthuza kusuke-ke hayi kuthiniye lokhathi nowenyiwa umnumzane yibona indoda emadodeni awulokhu iphendula kukhulu ngoba vele ebedlale kabi wahola-ke esethola-ke iyelo khathi ekucabanga ukuthi bayabona ithempo yegame ukuthi ayiphezulu ukuze zama ukuthi siyikhulaphi hayi ngeke bayenza labantu kanti-ke sifuna ukuthi siza nesikhathi sikasidonsa umoya ngoba hayi nawe kuyafuneka ukuthi nawe uzokhokha ngendlela egigizana ngayo ugcina ungaphezulu ungadamile ndemakhe yeyi Mr. Smile ngendlela abeza ngakhona esekuba yinamo usiphuhla-ke okuzamile ukuthi iruba ifakwanga ngayo kodwa akayifakelanga mara uyabuza Mr. Smile uzamile ukuziphilela kodwa-ke asibuyele emdlalweni elilodwa ngapha lapha-ke iqanda abafana beJobe All Stars ezakhe uStorm Nomduze lakovala tuva liyabashonela ake sibone phakathi bafuna ubanqa banqele alitshontsha-ke manje ithola udlongolo uzalenze njani ngamakhanda phakathi-ke manje nenkundla uyavela umnumzane wendawo bathola uzakhele nanye umnumzane uzalenze njani ulibeka phansi-ke manje umnumzane Arlito Machungu alitshontsha-ke manje lapha-ke ibhola nabo ubaba Mdluli ethaketweni City of God Jobe All Stars 180 Mbambazi lo wanile Mr. Smiley mude ngendlela-ke okuyisimanga hayi isigwebo sentambo lesi yabona makugibane-ke iy'nkunzi ezimbili utshani obulimalayo yabona mseko kwakukhona utshani usifike vele ubutshani bugcwele inkundla yonke ake sole lapha-ke nanye umnumzane balibeka phansi-ke manje bathola mindlo ubantu abanele uyashintsha-ke manje bathi Pusha Rating Pusha Sorokoro Ejwel Koba Sorokoro uzovela ubantu abanele bathi mindlo uthola Elijah Panda the Bible preacher Elijah Panda 80 Mbambazi asebedlala lapha-ke ngepapa kulanjiwe laselekele ngepali Mr. Smiley lapha-ke ibhola labo okuyona-ke 18 Mbambazi bayakokota Mr. Smiley ize-ke banegoli elilodwa hathi angeke zesijifeke ngeke ba-invite
lapha bazodifenda kuze kuyophela-ke inakhuza isikhathi ababasabi ukuzethembe nequality yabadlali into osuke unayo hhayi lento yokushaya igoli eliyi-1 so ngisho emuva injalo ke impela Mr Smiley sibabonile ekuseni abanye balishaya elodwa base bayohlala emuva unyazi wethu awayishaya akamshaya umqedile hayi akamshaya umqedile inkinga sitsho ukhulumile indaba yawo ukuthi uwanele isikhathi sibeside bafike labantu ba-equalize kuma-penalty 50-50 umdlalo ungathatha nomahamba yabona-ke manje sekufuneka iqhinga lokugcina ukhiphe konke onako usuyayibuza-ke ukuthi bakuyi-1-1 wezanjani uyadifenda kuphele kanjena ukuyozamela esibili semuva kwenzekalayo Makhanye bamqedile umfana lapha elodwa ngalena babuye emdlalo wake Mr Smiley bawatholile ke amathuba abake 80 members bakumele ngabe kade bawusungile umdlalo base ke badlala ngalo ake sole lapha ke phakathi ke manje thukuthuk usalenze ijanisela imathunzi lethola Arlito Machungu nanya ushazi uyathatha ke manje thola pusha riding wathi pusha skorokoro ngeke kuza usobheka madodeni yamdonsa uthi ke niyadonsa usophephe hey le ndawo ke abakuyo lapha ke Mr Smiley bamkhumbuza elinye iqembu eleke lafika laphana lashake unyazi wento lashake unyazi lezulu Mr Smiley lebhola ngihlale ngisho stage ukuthi kube belishaya ingozi manje la sesiyasalinda manje ukubona ukuthi benza kanjani kube bekuyimi ngabe sesiyazi ukuwani usho jananya pusha skorokoro bazalenze njani Arlito Machungu akesizwe Arlito sebenza le defense lolatonga one ngapha one ngalena akesone manje lisemoyeni lakela thukuthuk uzathatha ke manje thukuthuk balifesa kamnandi ukhumbule Mr Smile umdlalo wasekuseni uphele kuma penalty nowesibili kuma penalty kanye ngosile uyadonsa osile wathi nayingozi sebenza lapha ke uphuma khanye walibamba ngezandla zakhe uyalithatha ke ufuna Elijah Panda iPubet Preacher ore ilobola ngalo uElijah Panda lasekwela lapha ke neJobe All Stars lesabanga amakhanda the City of God ngiyaphakama idubu lakhe lobukhwempo kokakati ezoshaya igoli winile ushuthi ezoshaya uJoja Mr Smile ezoshaya manje ayakhaya ule lapha ke sukumisa lento kancane lesabanga amakhanda abafana be City of God abafana wanyamakayipheni uzovela ukorokoro uzalenze Mr Smile wow Nkosi yami ushuthi uhamba nayo silele Mr Smile ayesole mitho baqale uyabakhuthuza oreke bamvimba balishaba amakhanda ke manje oreke kuzovela ke emuva lapha ke usiyema enze njani ke nange elosa lapha nayi indoda ke Mr Smile esefuna ke ukusiphoshela iy'ntambo awusebenza ngazo uthemba ukuyilungisa qala idonse ngonyawo wena uyagileka azobona usebenza ngazo akesone lapha ke nanye uphuma khanye uzalenze njani ke uphuma khanye 1-1 score 1 Arlito Machungu 1 the City of God indoda yamadoda phakathi enkundla umdluli nangu ke umdluli ethi ke madoda sengilindeni na sukumisa lento kamnandi ke manje ilapha ke boyeni ke manje lapha ke ngamakhanda bathola ulofu uzalenze njani libeke emuva the City of God bathola ulofu futhi enze njani unike wayishakanye kabili abapenalty langa lonke kathathu
you. Wafa wafa Mr. Smiley ngiyabonisa ukuthi wafa wafa ayikho ifuna ukugoma uphondo ngabindala uma izinto zinje makuwafa wafa Mr. Smiley kubonise ukuthi kuba kanjena ke vele Mr. Smiley ake sibone ipenalty ukuthi kuyophela kanjani na Williams ukhala ngani nomkhulu sibamba noma ngabe yikuphi ezakhe umhlabateli usathatha isakhenzo kwamgababa uNkulunkulu ophilayo lo bebengusa akazi uzobe ekuphele ake sibone nanga ubebo uzalenze njani Wamgababa Elijah Banda, the private preacher. Penalty number 1, Arlito Machumu, 80 members. Elijah Banda, the private preacher. Elijah Banda. Nanya Umchogo Zizi, Opelane no Pomakanye, Umchogo no Makanye, Upana wase Rachanda, Upegane no Upana wase Goli, Pasco ne Makamereni, Achu, Achu, Bokakati against Bone, Pusha David, Pusha Skorokoro, Pusha David, Pusha Skorokoro, Pusha Lento, Bukosi, Ifage Mzala Usamanu Shupega, Musatata Isakens Kwamkababa, Kwamkabateli, Kwamkababa, Kwamkabateli, Wachaparaji, Justin of Inches, Makwela ma penalty in the field, Amazayoni, immediately, our penalty in the field. Imnandi la feiti mama sosa mitila ma document Una cistile Agespone nanya osele Upela neno Pomakanye penalty number 3 Osil Agespone Aibo Palaji 3-2 Last game Amazayoni Old Nation of the day, Musatata Easter Games. Estanu Leibonayo. Estanu Lendebe Oibonayo. Kwamkabateli. Nanya penalty statue. Arlito Machumu. Ay, Bawalandelo Noziki. Yarri Kona Agena. Yutupele Male Konomiste Zoli. Ana Omalucho. Yay! God! Agespone la fada! Ganya Ulofo! Agespone la fo! Pomakanye! Pasalote Janina! The city of gold! Penalty number 4! Musatata Easter Games! Kwamkabateli! Kwamkababa! Agespone! Party! Ay, Ziakala! The crowd! Ziakala! Nanya Usomolo! Uzalente Jano Pegano no Scosi! Potri Isco! Abeko Abakuno will pega party! Again Peggy Usomolo! When I was in Sweden! Pasco de Puta! David John, Musomolo, Pasco de Sweden, Eputa,
Mashasha with 70,000 at stake. 25,000 number 2 in 48. The penalty number 5. Showing All Stars. Isante Moyen. It's just stop. Upada Wasera